Kanë kaluar 40 vjet nga katastrofa bërthamore e Çernobilit, por Klavdia Omelçenko e kujton jetën e saj në atë që tani është zonë e përjashtimit sikur të ishte dje. Dikur banore e Pripjatit, ajo kthehet në shtëpinë e saj në qytetin e braktisur Ukrainas. Ну що? Буду плакати щас. Буду плакати. Мені 34 років 30. Ліс Українки 6, 32 квартира, 8 етаж. А зараз сниться більше вже батьківський дом, дитинство сниться. Життя було. Në orët e hershme të 26 prillit 1986, një test I zakonshëm sigurie shkoi keq në uzinën e energjisë bërthamore të Çernobilit. Reaktori numër 4 shpërtheu dhe lëshoi sasi masive të materialit radioaktiv, duke rezultuar në katastrofën më të keqe bërthamore civile në histori. Fillimisht, autoritetet sovjetike heshtën, Pripjati u evakua vetëm 36 orë më vonë. Як посадили нас тут і вивезли. 26-го це була аварія ночі, чи 27-го в обід. Dhjetra mijëra njerëz u detyruan të braktisnin shtëpitë e tyre, e shumë prej tyre mendonin se vetëm përkohësisht. Виїжджали, там сказали взяти необхідні речі на пару днів. Всі думали, що ми їдемо десь в убіжище, хто там, ніхто ж нічого такого конкретно не це. Я поїхала взагалі. Джинси, футболка, паспорт, сумочка, все. Отут стояли колони прямо під те саме, під домами. 1100 автобусів, жовті такі от були, як школьні. Я ще помахала, кажу, о, домик, кажу, пока, скоро вернемося. Pasojat e ekspozimit ndaj rrëzatimit nga Çernobili e kanë ndjekur Omelçenkon dhe të tjerët edhe shumë gjatë pas katastrofës. У них подруги поумирали, теж одна померла беременна. О! Поховалась дитина і не народила. А одна подруга родила дівчинку, так трохи умственно стала, теж вже приїхала. І в Ізмаїл зустрічалася з хлопцем, отримала квартиру, любов, така все. І що? Я забеременіла. Він каже, я не хочу дітей, я не хочу, щоб ти мені родила мутанта, каже, я не хочу, щоб мої діти були уродами. І я все, я за себе пішла на аборт. Omelçenko nuk bëri kur fëmijë dhe tani jeton me sëmundjen e kancerit. От операції до операції. Діагнозів куча, карабкаємося якось. Він каже, що я... Sot, Omelçenko jeton në rajonin e afërt Ukrainas Chernihiv. Me gjithë sfidat, ajo ende ndjen një lidhje të fortë me shtëpinë e fëmirisë. Madje, është kthyer për të punuar në uzinën e Çernobilit, e cila ende ka punëtor për procesin e vazhdueshëm të mbylljes. Кухробітницею працюю. Вже після аварії я ж вернулась знову сюди. І вже працюю 33 роки. Чорнобиль – це для мене ж батьківщина. Тут зарита поповина. Тягне назад все одно.